Saya lamati boroni busu gonang bera sisigoi barar hakotoni Red Bull cold drink Bangladesh hawat langnani thanggoi BSF jawanokni guli nangai thimra jak khoroksa sikla bini mung Bilal Mia pati mungni yagulo puila Sonamura Hospital abini yagulo rohor jaka Agartala jibi sakamnogo pati mung tangsal horo Sonamura ni NC Nogor checkpost amsayo Sal kolokma jora romoi Sonamura NC Nogor amsaini Bilal Mia mungi khoroksa sikla saya lamate boroni bera usre bui dalbidal mani khni rok smuggler khlai tongmani koktuma phiaba smuggler khlainai sikla rok no romoi manya tongmani NC Nogor BUP ni 33 battalion ni BSF jawan rok paithago tangsal horo haino hai kisasak sikla rok barat hakotoni dalbidal mani khni rok tlangai saya lamate boroni busu gonang bera sisigoi border ni ayang naro laina naimani koktuma borok no border laimani nugoi borok no rifrika BSF ni jawan rok phiaba khari thangbaika saya lamate baniya khlaina hasteni smuggler rok paithago borok ni yakungo nasige guli khlaika BSF ni jawan rok abo bai Bilal Mia mungi khoroksa sikla yakungo guli nangai BSF ni yago manjaka pati mungni yagulo puila Sonamura Hospital abini yagulo rohor jaka Agartala jibi sakamnogo BSF NC নগরের গুলি লেগেছে পায়ের মধ্যে তো বাম পায়ে অনেকটা জায়গা জুড়েই ইনজুরি আছে তো ডেপ তো আছে অনেকটাই প্লাস কিছু কিছু গুলি ভিতরে রয়ে গেছে এটা বোঝা যাচ্ছে তো এই অবস্থায় ফার্দার আপনার এক্সরে বা অন্যান্য ইনভেস্টিগেশন করার পরেই রিপেয়ারিং করলে এটা ভালো হয় এজন্য পেশেন্টকে সোনামুড়া থেকে জীবিত রেফার করা হয়েছে Pati mungni yagulo saya lamati barar hakotoni mani khni rok Bangladesh hawat langmani tei border ni bera usre bai ayang naro thangmani mazrawa Bilal Mia ni mungi Sonamura thanawa FIR khlaijakmani koktuma Bureau report Chin Khorang